Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlebelelo 118 inkosi busekuphama kwebandla. Lalelani nathi ilizwi wezizwe lonke akilalela Basesigodini
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.
Asithandaze. Amen. Lesi sihlabelelo esihlabelelayo ngiyacabanga ukuthi sihlabelelo esikhulu kunazo zonke izihlabelelo ngoba sichaza udaba olukhuni kakhulu, udaba lokufa kwethu, ukuthi uma sifa kuzokwenzekani ngathi, noma kuyakhuluma kodwa kuyakufika engqondweni zethu ukuthi hayi mhlawumbe lokhu kukhuluma siyesatshiswa ihaba, noma siyesatshiswa ukuthi kukhona isikhathi lapha esizoba sesihogweni khona. Akufiki ngempela kumuntu ukuthi lento iyenzeka. Nakimi kwakungafiki esikhathini esiphambili ukuthi kungenzeka ngempela ukuthi ungene esihogweni ushe kodwa ungafi. Kodwa ekuhlaleni kwethu nengilosi sengiyazi ukuthi kuliqiniso. Uma uYeshua ethi isikhulu esafika ezulwini saba nenkinga engakanani ukuthi sasesifisa nje ukuthi umunwe waso uthole amanzi, sacela ukuthi ongenani akuthunywe umuntu ezemhlabeni eyotshela abafowabo ukuthi lapho esikhona kunzima kanjani. Kuyaye kufikele ukuthi hayi sesatshiswa, kuyafika lokho ukuthi hayi sesatshiswa, kwenzelwa ukuthi sikholwe. Kodwa sengiyazi manje ukuthi asesatshiswa kunjani. Uyabona ezulwini mase kuthiwa uyalahlwa ungazange nje washo, uboshiwe,
ukuboshwa ezulwini kuyinto ebhlunga ijele lasezulwini angeke ulifanise nejele lasemhlabeni ukuxoshwa ezulwini angeke ukufanise nokuxoshwa kwasemhlabeni ngelinye ilanga ingilosi sixoxela le ndaba yayixoxela nje ngokuxoshwa ezulwini yathi ngisho ingilosi mayisixoshwe ezulwini iba senkingeni ithi-ke ingilosi lithi ninenhlanhla nina ngoba nibuye nibe nenhlangano ezinikhulumelayo ethi ezulwini awunayo inhlangano uma usuxoshiwe sekuphelile uma uboshiwe akukho umuntu ozobe ekhulumela yasi luleka kakhulu ngendaba yoku ingakhulumi nje ngokushiswa ngoba bakhona abantu abashiswayo nalapha phakathi kwethu bengaba khona abantu abashiswayo lapha phakathi kwethu ngoba bakhona abantu abafaka ingubo emhlophe kodwa benemkhuba exakile abanye bengababulali abanye bengabahlumezi kodwa befake nje ingubo emhlophe so ukuya esihogweni akuhambelani ukuthi mhlawumbe awukholiwe kodwa ingilosi yakhuluma ngendaba yokuthi ukhona usizi olwehlela abantu noma bekholiwe yathi angifisi ukuthi lolu sizi lunehlele yathi ukufa uya ezulwini kwesinye isikhathi kuba inhlanhla ngoba ungake uthi ukholiwe kodwa ufe ungayezulwini ngento encane nje ikhona ingilosi yathi kithi asibe nomshwarensi wokuthi uma ngifa ngingayi ethuneni ngiqonde ezulwini ithi-ke ingilosi lo mshwarensi ukusiza ekuthenini kube khona umuntu wasezulwini oseduze kwakho okuzothi uma ngabe kuphuma umphefumulo wakho ekuthathe straight ekusezulwini lo muntu ozothi uma ngabe uhamba emhlabeni ekuthathe ekuse ezulwini lo muntu uyamthelela ukuthi ehlale eduze kwakho ebheke umphefumulo wakho ithi-ke ingilosi ngoba kungenzeka ukuthi ukholiwe kuthi uma kuphuma umphefumulo wakho ungayezulwini uduke isikhathi esiningi uNkulunkulu ugcina ukuba ngowakho usekulelizwe uma uphuma umphefumulo wakho uwedwa kwesinye isikhathi ungaphuma umphefumulo wakho ube sehlathini udukuza ungazi ukuthi uhamba ufikaphi kwesinye isikhathi uphuma umphefumulo wakho kuqhamuka amabhubesi aqoshwe ugijime kuze kube nini uhlawubaleka uhlale ehlathini ubukholile uma kukhona into ongasiwaziwe ngayo
bese izinglosi noma leyo nglosi ikufuna izikuthole. Usathane uyawuntshontsha umphefumulo womuntu. Ziningi indlela usathane ongantshontsha ngomphefumulo womuntu. Kungenzeka ukuthi ubukholiwe kodwa bese uyagula. Bese uhamba uyokudla umuthi. Bese ungafanele ukungena ezulwini. Mhlawumbe lo muthi owudlile udliswe nje ngabantu usungasenamandla. Kodwa ungayezulwini. Ngiyakhumbula ubaba ilanga wayekhuluma ngenye insizwa yangapha eSouth Coast. Lensizwa seSouth Coast yayinazaretha. Uthike ubaba ilanga kodwa yabulawa umfowabo. Wayidlisa inyama yezinja. Uthi yathi saphila isigula kodwa. Kwatholakala izinja zihlala igcwele ekhaya lakhe. Uthi noma ethi uyahamba uya ngaphandle ephekezelwe ngenxa yokuthi lezi zinja lezi ayifuni ukusuka kuye. Kwathi usuphuma umphefumulo wakhe. Uthi wawuphuma umphefumulo wakhe biye phaphame. Ethi angiyiboni indlela yasezulwini ngoba uma uthi uyaphuma umphefumulo wami ngiholwa izinja. Kusobala ukuthi ngiya ezulwini lezinja. Ziningi izinto ezingasisa ekulahlweni sikholiwe. Ngoba noma ukholiwe kuba nesono mhlawumbe esingeke sisibone thina kodwa esaziwa nguwe. Lesi sono mhlawumbe ezulwini isikhulu kodwa thina besisibona kuyisono esincane. Bese kuthi ngaso uma usuphuma umphefumulo wakho ungayezulwini. Noma mhlawumbe kuhambe uye ezulwini. Kodwa kokwenzeka lokho mhlawumbe sekuphela iminyaka even engama-30. Washo njalo baba mkhulu wathi kuyenzeka ukuthi uduke iminyaka ize ibe ngama-30. Noma uhambe ufike emfuleni wasehuze. Uyabathe uyedlula kuwo kungedluleki. Uvele umfula ube yinto nje ongayazi. Kanti kunesono esikuvimbayo ukuba wedlule emfuleni wasehuze. Ngoba ngale komfulo wasehuze kukhona abangcwele bodwa. Uma ungekho ngcwele ngeke uze wedlule emfuleni wasehuze. And ukungcwele akusho ukunazaretha nje bese kuphela lapho. Kusho umuntu ngaso sonke isikhathi ozama ngayo yonke indlela ukuthi engaba naso isono. Ithi-ke inglosi ngiyanifisela ukuthi uma imphefumulo yenu iphuma nihambe nezulwini ningayithuneni. Ethi abantu abaningi noma ngabe bekholiwe kodwa bake bayedlule ethuneni. Ithi kulula ukuthi ukholiwe kodwa uye ethuneni. Ukuya ethuneni kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi uthi uma usufile ngokwasemhlabeni bese kuthi uma isidumbu sesisethuneni
bese umphefumulo wakho ubuya uzohlala esidunjini esisethuneni. Lokho ke ukufa uyongena ethuneni. Umoya wakho uhambe nesidumbu sakho uyohlala ethuneni. Ithi ingilosi ayikho into ebuhlungu njengokuthi isidumbu sakho sihlale nomphefumulo wakho ethuneni. Ethi ngelinye ilanga abantu abaningi bayaye befundise ukuthi kukhona ukuthethelelwa ezulwini. Ethi akukho ukuthethelelwa ezulwini. Uma ungazange wathethelelwa lapha emhlabeni njengoba ubaba mkhulu esho, noma kungazange kwavela abantu bakini bakunikelela, ayikho indaba yokuthethelela ezulwini. Ethi yonke lentshumayelo eshunyayelwa abantu kakhulukazi emabandleni ukuthi khona ukuthethelela ezulwini, ethi ingilosi akukho ukuthethelela ezulwini. Ethi uhambe ufike endaweni uthi ucela intethelelo, uthi ufice kunabantu abanonya ngendlela esimangaliso. Bethi le ntethelelo oyifuna wayishiya emhlabeni, akukho ukuthethelelwa lapha, kuyehlulelwa la. Sasitshelwa ingilosi. Ithi ingilosi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufe. Uthi lapha isidumbu sakho siphansi, wena usuphe phambili. Bese ufika uthethiswa amacala. Yazi yalinganisa yathi kunabantu abangabafundisi beyinkonzo ababethi ima beshumayela njengalona kade ngimuzwa ekhuluma ngendaba yegrace, betshele abantu ukuthi bengenza noma yini as long as bafela uJesu bazongena ezulwini. Ithi-ke ingilosi kuza isikhathi ukuthi umuntu nomuntu noma emfundisi oyothi mayesefika ezulwini bese kuthiwa uyawubona umonakalo owenzile emhlabeni ngokufundisa. Ithi bese uyatshengiswa ukuthi bangakanani abantu abadukile bedukiswa uwe. Bebeneqiniso lokukholwa bengafanele bengene ezulwini, kodwa abadukiswe imfundiso yakho ngoba uthena awuphili ngaphansi komthetho. Ithi-ke ingilosi bese kufika isikhathi kuthiwa buyele emhlabeni uyoyilungisa lento yonile. Ithi bese ubuyela emhlabeni. Ithi ngenkathi kuthiwa buyele emhlabeni kuyaziwa ukuthi uzophaphama esidunjini sakho sesincwatshini. Ithi ngenkathi uphaphama esidunjini sakho sesincwatshiwe, uthi abantu basemhlabeni sebekhohliwe nguwe. Bazibona ukuthi bangcwaba. Uthi noma ungakhala noma ungenzani uma ususethuneni awunaye umuntu ongakukhalisa, awunaye umuntu nowazi ukuthi uhlupheka kanjani. Nezingilosi sezihlukene nawe, nabantu basemhlabeni sebehlukene nawe. Njengoba usungcwatshiwe njena ungcwatshwe uphila, ufana nomuntu ongcwatshwe uphila, uthi usuyokhala kuze kube phakade. Ithi-ke ingilosi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ulale ethuneni ungakwazi ngisho ukuzenwaya, ungakwazi ngisho ukuphenduka, noma ngabe ubekwe ebhokisini
uthi sibone isidumbu sakho sibone uswa kuphume impethu ziphume uswa zize zidle ngisho amehlo akho ziwadle uswa uthi noma ungakhala kanjani akukho umuntu osemhlabeni nosezulwini oyaziyo indaba yakho lento ekhulunywa uShembe lapha it is real. Ithika ingilosi njengoba ngithi ifunani umshwalense ngenzela ukuthi ngalomnikelo ohlale unikela ezulwini kuyaphoqeka ukuthi kube khona ingilosi ezohamba nawe ngenxa yalomnikelo ohlale unikelela wona izohamba nawe lengilosi Gothi mhla kuphuma umphefumulo wakho uphume lengilosi ikhona bese ivele ikuthatha ikusa ezulwini ithi lento eyenzeka kumshwarensi yokuthi uma ngabe ufakela imoti yakho umshwarensi yokuthi uma uginqika noma iginqika imoto yakho bese ikhandwa ngenxa yale mali ohlale uyifaka okulindela ukuthi mhla kwenzeka ingozi noma le moto yakho iginqika noma le ndlu yakho isha bese ngale mali kusetshenziswa ukuthi ube recovered ithi-ke kunjalo nokumphefumulo ungakwazi ukuthi uthathele umshwarensi wakho umphefumulo wakho ngalo mshwarensi wakho ngalomnikelo walomshwarensi uthenga ingilosi ezohlale iseduze kwakho ezokwenza ukuthi mhla kuphuma umphefumulo wakho bese iba seduze kwakho bese iyakuthatha ikusa ezulwini ngoba ubuyithelela ithi-ke nina so ngaso sonke isikhathi nithelela izinto ezedlulayo kodwa anitheleli lento eyinkinga enisazobhekana nayo umphefumulo wakho ithi-ke ingilosi nasezulwini ziyathelelwa izinto ezithize ithi ungaba nawo umshwarensi wasezulwini wokuthi Nkosi ngalomnikelo ngicela ukuthi ngosuku lwami lokufa ngingaguli kakhulu ngizwe izinhlungu isikhathi eside kanti wena usunqumela ukuthi ngihambe ithi-ke ingilosi yalomnikelo iyohlala eduze kwakho yenze ukuthi inhlungu ungazizwa ngisho ngabe sekufanele sekufike usuku lokufa uthi ma ufa uvele ufe nje ungazange wagula kakhulu kwaba yiyo yonke leyo nto ithi lokho kuyathelela uyithelela wena uthelela umphefumulo wakho awutheleli ingane zakho awutheleli unkosikazi wakho awutheleli imoto yakho uyithelela wena ithi-ke ingilosi uyakwazi ukuthelela ingilosi ezokubheka ukuthi ungafi umncane ukhule
noma ngabe kuvela ingozi le ngilosi bese duze kwakho ibheke ukuthi ungafi umncane ukhulu. Nibone bonke abantu nje nabalapha ethempelini bekhula kanti bayakunikelela ukukhula. Bakunikelela ukukhula. Ithi ingilosi njengoba silapha nje ikhuluma nathi umehluko phakathi kwami nani sikhuluma sinomkhokheli ukuthi nina nisahleli esidunjini esizobola. Ithi lesi sidumbu elihleli kuso sifana ne-overall, into nje ozoyikhumula uyitshinge laphana ibole iphele. Yathi kodwa ubuwena umoya wakho. Yathi ke uma lesi sidumbu senu sesiphelile sesiyofana seniyobona ukuthi siyafana ngoba nani nobe ningasenaso isidumbu sala emhlabeni senifana nathi. Yabona inhlanhla engakho ngike ngacabanga ekseni ngathi isimangaliso lesi. Abantu uma bekhuluma ngeingilosi basuke bekhuluma ngeingilosi ngeyibonakaliso. Ngathi kodwa thina siyahlala nengilosi sixoxe nayo. Size sikhuluma ukuthi kodwa umzwile unkosazana ukuthi uthini. Umzwile unkosazana mayisethi. Umzwile unkosazana umbonile unkosazana mayisesina. Umbonile unkosazana mayisehlabelela. Ingilosi ishumayele. Ikushumayeze. Ukholwe. Ikweluleke. Ithi njengoba uhamba nje uyendaweni ethize yenza lokhu nalokhu 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 nalokhu. Njengoba uyoshumayela njena shumayela manje nalokhu 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 nalokhu. Njengoba nikhuluma nje manje na endaweni ethize bathi ngani bhekani lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ukhuluma ingilosi ihleli nathi. Kwesikhathi ishaya amahlaya uzokhohlwe ukuthi ingilosi lena ngihleli naye. Uzobona ngoba isinyamalela ukuthi oh konke ingilosi. Manje na ke kuyasiphoqa ukuthi sisikhulume lezi ndaba. Ihloko salenkonzo ngithena abangawugcina umthetho Kajehova Basesigodini Sosizi. Le nkulumo ngithathe inkulumo kaBaba mkhulu. Ngiyafuna ukuthi ngiyifunde. Ngoba nalesi sihlabelela saqanjwa Baba mkhulu. Kodwa kunakho konke yathi mayifika ingilosi yathi uyofundisa ngomthetho kaJehova. Kodwa uthathele ezimfundisweni zikaShembe efundisa amaNazaretha. Manje na ke noma yipi intshumayelo kaBaba mkhulu kufanele ukuthi ngiyithathe nginifundise ngayo ngoba kuthiwe ngiyofundisa ngoJehova kodwa ngithathele ezintshumayelweni zikaBaba mkhulu. Uthiye uBaba mkhulu oh bantu bami dlalini izinto ezisemthethweni nezinhle. Ningalandeli iziyalo zikaSathane ngoba uyisitha esikhulu nesibonakalayo kimi. Dlalini izinto ezisemthethweni nezinhle.
ningalandeli iziyalo zikaSathane ngoba uyisithe esikhulu esibonakalayo kini. uNkulunkulu usinikile ukuthi sidleni singadlini. Lokho ukuchaze kahle kuDeuteronomy 14 ukuthi yini siyoyidla yini singayidli. Ebandleni likaJehova ayidliwa ingulube ukukhona lapho ngoba ayetshisi. Kuleli bandla zonke izinyoni ezihlanganisile izinyawo zazo azidliwa. Zonke izinyoni ezidla inyama azidliwa. Zisiningiso kuJehova ukuthi ungazidla. Ngamanye amazwi awukwazi ukuthi udle igwababa, awukwazi ukuthi udle inqe, awukwazi ukuthi udle, niyazazi zonke inyoni ezidla inyama nje, ezidla inyama nje ayidli. Nezilwane ezidla inyama ayidli. Ngeke uyidle ikati, ngeke ulidle ikati ngoba lidla inyama. Ngeke uyidle inja ngoba idla inyama. Kudliwa kuphela izilwane ezingayidli inyama, ezidla utshani. Kodwa isilwane esidla inyama asidli. Kukhona ke ukukhuluma okwande kwamanye amaNazaretha ukuthi inkukhu ayidliwa. Ayikho into enjalo. Inkukhu iyadliwa. Yafika yasiphikisa ingilosi yathi lokhu ukuthi inkukhu kayidliwa nikuthathaphi. Inkukhu ayihlukanisile nezinyawo. Yes. Ubaba mkhulu washo ukuthi inkukhu ngaphambi kokuba sidle sigcine endlini izinsuku ezisikhombisa. Wakusho lokho baba. Kodwa isizathu sokuthi inkukhu ingadliwa there and there sabe. Ngaleso sikhathi ama-toilet ayengekho. Abantu bezikhulule emahlathini nase even ekhaya. Ingane ke zona zazikhulula ekhaya. So amangcolo kwakuyinto oyinyathela noma kuphi. Kodwa namhlanje na yonke imizi inama toilet. Ngisho esemakhaya inama toilet. Futhi ngaleso sikhathi inkukhu ziba nje uvanzi zigcwale ekhaya zibe kuyo yonke indawo. Kodwa namhlanje na inkukhu esizidlayo ziba kumaholo noma kuthiwa amaholo noma yini amahoko. Ngakho ke inkukhu ehlale ehokweni iyayifeza lento eyasho ubaba mkhulu ukuthi asiyibophe bese sipha umbila insuku ezo7 iyobe sihlambulukile. But other than that inkukhu iyadliwa. Uma amanye amaNazaretha engayidli kodwa lapha thina siyayidla.
ngoba satshelwa ingilosi ukuthi inkomo ayinalo icala. Nezilwane zasemanzini khona izilwane zasemanzini engadliwa. Ngiyakhumbula ukuthi sake saba ne restaurant lapho esijwayele khona uba sidle kuthiwa yilokho ama prawns. Sasidla ama prawns nama prawns amnandi. Kodwa sathi sisawadla ama prawns yafika ingilosi yathi ningaphindi ukudla. Yathi fundani kahle iBhayibheli. Yathi lama prawns eniwadlayo akavumelekile ezulwini ukuthi idliwe. Ngathi mangifunda iBhayibheli ngathola ngempela ukuthi ama prawns akadliwa umuntu ofana nathi. Ngoba sasesitshelwe ingilosi ukuthi singawadli. Angizange aphinde ngawadla. Ngoba sasiwadla ngoba sikuma restaurants amaSulumane. Sicabanga ukuthi ngoba sikwi restaurant yamaSulumane ama prawns alungile kodwa ingilosi yafika yakuphika lo. Uthi ubaba mkhulu usathane unitshela kuphela okubi nokuyihlazo nokuthi nikhulume okuphambene noJehova. Usathane usitshela okubi nokuyihlazo nokuphambene noJehova. Umfundisi ekseni eshumayela uthena sibhekene nabantu kodwa abathunywa uSathane kodwa ehleni nabo. Ngike ngafunda ku Facebook omnye umuntu ethi uJehova akasiyena uNkulunkulu omkhulu ukuthi nje uNkulunkulu wama-Israyeli. Ngakho ke uJehova uyafana nabo bonke laba abanye uNkulunkulu. Kusho umuntu bengiqala empilweni yami ukuzwa umuntu omnyama ekhuluma ulimi olunje. Ngathi mina no isatanist ngempela esikhona lapha eSouth Africa. Ngoba angaze ngimuzwe umuntu ethi uJehova ulingana nabanye uNkulunkulu. Ngoba uma sithi uJehova umdali wezulu nomhlaba asisho ngoba kuNkulunkulu wethu. Kodwa sisho ngoba kunjalo. Hayi ngoba uNkulunkulu wethu. Labo uNkulunkulu lo muntu oku Facebook obekhuluma ngabo. Kuqhamuka iCoronavirus. Behluleka ukuyiqeda. Izizwe zamaNdiya zabaphihliza phansi labo uNkulunkulu. Zabaphihliza ngoba behlulekile ukuqeda iCoronavirus. Kwaphuma ngisho kolokhuza kuma TV nanani ukuthi amaNdiya asiyababulala oNkulunkulu babo ngoba behluleka ukuqeda iCoronavirus. Okuchazayo ukuthi abasiyena lo uNkulunkulu wethu. Kodwa thina lo uNkulunkulu esimkhonzayo kufika ingilosi yathi kuza isifo esibi. Ngakho ke nikelani nicele ukuba lo uNkulunkulu wethu Jehova anisindise kulesifo. Aze asindise ngisho izihlobo zenu eziseduze kwenu. Isimangaliso lesi. Ukuthi uJehova ukwazi ukuthi sonke njengoba silapha njena engagcini ngokusindisa thina kodwa esindise ngisho ihlobo zethu eziseduze kwethu. Njengoba ngisho ngithi ngeke ngakhuluma kwabanye abantu ngithi
thina lokhu yaqala iCovid-19 ngo-2020 namhlanje nasiqeda u-2021 asikaze thina sibulawe i-coronavirus, not even one person yet okwabona i-coronavirus. Ngisho ongakukholwa lokho engeza eku-investigate ngeke ezethole umuntu wakuleli bandla okwabulawa i-coronavirus. Akekho. Manje ngani ngoba lo nkulunkulu esinaye akafani nabanye unkulunkulu. Ngisho ungahamba kubo bonke unkulunkulu ngeke labo unkulunkulu bebe nengilosi efana lengilosi ehleli naye. Ngoba lengilosi ehleli nayo umuntu nje ofana nathi. Esixoxa naye. Esinikeze iseluleko masibuza ukuthi lokho sikwenze kanjani, esitshela ukuthi lokho kwenzeni kanje, lokho kwenzeni kanje. Uma ngabe engakwazi esho ukuthi ngisazohamba ngiyobuza kubaba ukuthi lokho kufanele kwenzeke kanjani. Ngishilo ekseni ukuthi akakho uNkulunkulu owakwaba khona nongaba khona manje ongafaniswa naJehova. Akekho. Ngoba uJehova uma kuthiwa umdali wezulu nomhlaba akushiwo nje ngoba enconywa. Kodwa kushiwo ngoba izenzo zakhe zinjalo. Noma ngabe ungazi ukuthi ukuba umdali wezulu nomhlaba kumi kanjani, kodwa uJehova is a controller of nature. Completely. That's what Jehovah is. Jehovah is a controller of nature. Lokho akubonakalisa ngokuthi mhla ekhipha abantwana bakwaIsrayeli waletha ifu elalihamba nabo iminyaka engama40 emini bevikelwa elangeni, ebusuku wakhetha waletha umlilo ukuba ukhanyise. Lokho kubonakala ngokuthi abantu ababezigidi ezizegidini embili bekwazi ukuthi mabomile kushawe itshe bephuze amanzi bonke for 40 years. Lokho kubonakalisa ngokuthi wakwazi ukuthi uJehova ondle abantu iminyaka ewu40 ngokudla okuvela ezulwini physically. Kwehle ukudla ezulwini abantu bedle. Ngakho ke uma ngabe ungawuye uSathane awukwazi ukuthi ubese uthi uJehova uNkulunkulu nje ofana nabo bonke uNkulunkulu waIsrael. Awuchazi ukuthi lapho uNkulunkulu nje wamaIsraelites ofana noNkulunkulu wamaNdiya, ofana noNkulunkulu wamaChina, ofana noNkulunkulu awuchazele ukuthi labo uNkulunkulu okhuluma ngabo yini abayenzile ongayiqhathanisa noJehova. Ngaphandle kokuthi uSathane wena uthunyelwe ukuthi uzothuka uNkulunkulu wethu. Ngoba asikuphikile ukuthi bakhona oNkulunkulu, kodwa akakho uNkulunkulu ofana noNkulunkulu uJehova. Uma sekuqhamuka umuntu lapha kwaZulu noma kuphi la eSouth Africa ebese ebukela phansi uJehova, leyo nto engishayisa uvalo ngathi kulikhulu. Ikhona ke ungeke ubheke ukuthi kube khona abantu abathunywa uSathane abangazi kusithuka, ngoba basithuka noma benganasi isizathu sokusithuka, kodwa nje besithukele ukuthi sikhuluma ngoJehova. Ngisemsakazweni kwaqhamuka omunye wathi lengilosi iuSathane. Wathi how did you verify ukuthi lengilosi iqhamuka kuNkulunkulu? Ngoba lengilosi lena izofundisa abantu ukuthi abasuke kumasiko abo. Did you verify ukuthi isuka kuNkulunkulu?
wakhuluma impela lo muntu emsakazweni wazwathukuthela ethukuthelela ukuthi ingilosi ikhipha abantu elokhuzeni emasikweni awo kodwa azi kahle ukuthi ingilosi suka uNkulunkulu ingilosi kufanele ukuthi ikhulume izinto ezikhulunywa uNkulunkulu namanje ekseni ngishumayele kuzo zonke izinto lapha bengikhotha khona iBhayibheli kodwa kusena abantu abakhuluma izinto ezixakile bethi manje thina ngoba sizalwe emakhosini sizoyeka kanjani ukuhlabela amadlozi haya siwahlabela amadlozi yonke into ongayazi ukuthi lento lena ichaza ukuthini uma umuntu ehlubukile ayikho into ongayenza kuye ayikho ngisho ngamfundisani uyokwenza leyo nto oyishoyo uthi ke ubaba mkhulu ngesikhathi kuthiwa kunina landelani lokho uJehova akuvezile bathi cha silandela lokho esafica obaba bekulandela kuyilapho noyise babo babengaqondi lutho uma uthi landelani lokho okukhulunywa uJehova bathi cha sikwazi ukulandela okukhulunywa uJehova thina silandela lokho okwakwenziwa obaba uthi ke ubaba mkhulu kodwa noyise abazi lutho ngoba nabo babefana nathi nje nabo bahlala lapha emhlabeni bafa lapha baya khona akuzange kwabayibona abacontrolayo abazange so manjena ukuthi uqhoshe ngobaba wakho ukuthi no ngilandela okwenziwa ubaba kodwa ubaba wakho ungamazi ukuthi uphi that is questionable kusho ukuthi khona into ongayiqondi kahle ngawe ningabi njengokhokho benu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo kuyimanje sithwele izono zabo laba abantu okuxoshwa ngabo abantu vele abasehluphekeni okufanele ukuthi ngabe njengoba sinikela nje sinikelela bona kodwa kunabantu abaxosha ngabo ukuthi hayi thina silandela okwasho obaba kodwa thina esiyaziyo indaba sezulwini siyabacelela ukuthi bengene ezulwini ngoba labo ihlo oqhosha ngabo labo ihlo omkhulu oqhosha ngabo basekulahlweni awuzange wathi follow up indaba yabo ukuthi ngenkathi befa bahambe bashonaphi wena uqhosha ngokuthi hayi ubaba wayefuya imfene nami kufanele ngifuye imfene ubaba wayethakatha nami kufanele ngithakathe ngoba uthi senza lokho okwakwenziwa ngobaba kodwa awubazi labo baba bakho ukuthi baphi uthi ke ubaba mkhulu abantu abangakholwa balindelwe ukujeziswa okubuhlungu umuntu ongakholwa uzitshela ukuthi njengoba yena emphika uThixo ngeke ajeze kepha akunjalo usho baba mkhulu uthi abantu abangakholwa babeyitshele ukuthi noma ngamphika uNkulunkulu ngeke ngijeze kodwa uthi baba mkhulu akunjalo lowo muntu ufana nokuthi uma kuduma izulu lishaya umbani bese yena uyacimeza evala amadlebe ngokuzitshela ukuthi ngeke limenze lutho okungamanga aluhlaza ngoba lizomshaya kunjalo ushiwa mkhulu khona belele ekunoba mkhulu engihlekisile uthi baba mkhulu umuntu ophika uNkulunkulu ngoba ecabanga ukuthi uzojeziswa ufana nomuntu okuye ukuthi makuduma izulu bese evala amadlebe evale namehlo ecabanga ukuthi uma esevala amadlebe alizokumshaya izulu uthi kodwa izulu lomshaya kunjalo
nani bemindeni yabo akukho eniyokubenzela khona uma sebedlulile emhlabeni kuphela ngumlilo ubusuku nemini. Ayikho into ongabenzela yona ngoba ama sebedlulile emhlabeni bahleli emlilweni ubusuku nemini. Bahleli emlilweni ubusuku nemini. Ayikho into esingabenzela yona. Ukudla kwakhona ake usizi lodwa ake ukudla kwakhona usizi lodwa amanzi akhona izinyembezi amanzi akhona izinyembezi esiyogweni somlilo bahlezi bekhala bahleli kulolo lusizi esiyogweni somlilo bahleli kulolo lusizi esiyogweni somlilo bahlezi bekhala abasena bahleli bekhala abasena. Niyabona njengoba silapha nje abantu basithuka basho konke kodwa ngolunye usuku uyobona ukuthi ngibaluleke kangakanani empilweni yakho. Omunye unkosikazi wabona ubaba mkhulu ngapha eSouth Coast wayehla esitimeleni. Wathi hawu kanti kuhlale ekhulunywa ngoshembe nje kukhulunywa ngalelo qhaqhaviya lolu nje. Wayesethi ubaba mkhulu hawu mntanami kodwa ngolunye usuku uyongibona ukuthi angilona uqhaqhaviyana nemkhulukazi. Kwathi ngesinye isikhathi uthena elele wabona kuzinhlathi iza kuye ifuna ukumgwinya. Kwase kuqhamuka izwi lathi memeza ushembe. Wathi shembe. Wayese intombazana ngalesikhathi esibaba mkhulu. Ngalesikhathi wayese seyinkosikazi egana umfundisi. Wamvusa umfundisi wathi yini wamemeza ushembe kwenze njani? Wathi ngibona inhlathi iza izongigwinya. Wavela izwi lathi memeza ushembe. Waphaphama wahlala. Walala futhi. Yaqhamuka inhlathi. Wathi lathi izithani shembe. Wathi shembe. Wavuka umfundisi wathi hayi ungenwa idimoni kaShembe.
Kodwa kwathi okwesithathu bathe behleli babona kati njengoba kuqhamuka lenhlwathi njena kugcwala ilokhuza imuphi lomfulo umkhomazi. Kugcwala umkhomazi usukaka umuzi wabo. Bathe bebona kwangena amanzi uyavele umkhomazi wayithatha yonke ilokhuza umuzi. Uma esemuka wayeseyisholo manje ukuthi shembe wayesholo wayeseqhamuka ubaba mkhulu wathi ngakutshela ngathi ngeni ilanga uyobona ukuthi mkhulu kangakanani. Wamthatha ubaba mkhulu wambeka elokhuzeni wambeka esihlahleni kwaze kwasa sehlele esihlahleni. Umyeni wakhe wamuka namanzi wafa wasala nje ngegama lokuthi shembe. Amen. Manje nake ngithi ngelinye ilanga uyobona ukuthi kwangafanele ukuthi umthuke ngoba ngikutshela into eyisimangaliso. Amen. Ngikutshela ukuthi ungavika kanjani ukuba uye esihogweni. Ungasivika kanjani isihogo. Ngoba angikwazi ukuthi ngantsheli lento ngoba uNkulunkulu ungithandile waletha ingilosi kuba izohlala nami from 2006 manje na u2021 sihleli nengilosi njengomuntu nje. Angazi noma Homet bake bahlala nengilosi njengathi. Kodwa abantwana bakaIsrael bahlala njengathi ngoba uba uNkulunkulu wayiletha ingilosi wathi izohamba nabo. Bahlala baphila iminyaka eyi40 besehlane behamba nengilosi. Ibeluleka ukuthi nje akubhaliwe ukuthi kwakwenzeka kanjani. Kodwa sitsheliwe ukuthi ingilosi yakhishwa ezulwini ukuthi izohlala nabo. Kodwa kuthina kukhishwe ingilosi ezo7 ukuthi ihlale nathi. Yasho njalo ingilosi. Yathi njengoba senithatha lomsebenzi njena ezulwini ukhishwe ingilosi ezo7 ukuthi zinibheke. Sihlene ingilosi ezo7 ezinye sibona ingilosi eyodwa kodwa ingilosi ehleli nazo zo7 zibhekelele ibandla. Zikhishwe ezulwini ukuba zibhekelele ibandla. Ngakho ke kuyinto ebalekile ukuthi sesikhulume konke kodwa nazi ukuthi ngelinye ilanga sizokufa. Ngicela ukuthi umuntu nomuntu engakhunjuzwa umuntu ngendaba yomshwarensi. Kakhulukazi lo mshwarensi lona ukuthi uma ngifa ngiyezulwini ngalokho kuba khona indawo engiya kuzo. Uma uphuma nje umphefumulo wami uyifica ingilosi sihleni isimini besithi woza ihambe nawe uze ungene ezulwini. Ayikho into enkulu njengaleyo. Kodwa lokho kuzokwenzeka ma usithathile lesisaluleko esisitshelwe ingilosi ethunywe ezulwini ukuthi izosifundisa yona ngoba lento ila kuphela eNCG ngeke uyithole ndawo. Angeke uyithole ndawo. Le mfundiso yokuthi asithathe umshwarensi wasezulwini wemphefumulo yethu angeke noma ungahamba kulephi isonto noma ungaya kuma Muslims noma ungaya kuma Juda noma ungaya kuma Kristu noma ungaya kuma Nazaretha ngeke uyithole uyoyithola la. Ngoba lapha sibe nenhlanhla ukuthi sibe neambassador yasezulwini ezohlala nathi isitshela ukuthi lapho siya khona evela khona uphilwa kanjani. Iambassador yasezulwini ivele lapha kithi.
aninandlela yokubakhulula ngaphandle kokubacelela intethelelo enkosini ngeminikelo nangemithandazo. Nani niyoze nidlule emhlabeni nikwenza lokho. Usho baba mkhulu ukuthi the only way yokuthi laba bantu abasosizini sibakhiphe osizini ukuthi sibakhumbule ngokuthi sibanikelele futhi lokho siyokwenza size sife. Usho baba mkhulu. Ayino ukuthi kusho indlosi, kusho baba mkhulu. Nina abakholwayo dlanini lokho uNkulunkulu anilungiselele khona. Nibonge umdali ngazo zonke izikhathi. Nina abakholwayo ningahambe nidla ingulube, ningahambe nidla ingcuba, ningahambe nidla yonke into. Dlanini lokho uNkulunkulu anilungiselele khona. Bese njalo nihlale nibonga umdali. Uninqabele uThixo ukuba nidle ingulube, ububende, ingcuba, futhi nalokho okukhulekelwe kwabanye onkulunkulu. Uninqabele uNkulunkulu uThixo kuba nidle ingulube nobubende nengcuba, futhi nina nenqatshelwe ukuthi nidle lokho okukhulekelwe kwabanye onkulunkulu. Hayi nokuthi nje senqatshela ukuhlabela amadlozi, senqabele ngisho ukudla inyama yamadlozi. Umanje nenyama ukufakwayo okukhulekelwe kwabanye onkulunkulu, thina asivunyelwe ukuyidla leyo nto. Labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba ngenceku yakhe uMose, noma bekushintshe noma bekuzibe, labo badla umlilo uqobo. Kusho uNkulunkulu, kusho baba mkhulu. Uthi labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba ngenceku yakhe uMose, noma bekushintshe noma bekuzibe, labo badla umlilo uqobo. Ngakho ke asitukile uma sithi abantu ababuyele kuJehova. Asidukile ukuthi umthetho kaJehova utholakala emthethweni kaMose. Asidukile ngoba imfundiso leyo esiyifundiswe umprofeti wethu. Amen. Futhi uNkulunkulu akasoze akhulume lutho nabo ngosuku lokuvuswa kwelizayo. uNkulunkulu ngeke ezekhulume lutho nabo. What it means ukuthi ngenkathi ufa uyohlala elokhuzeni ethuneni, ukhohliwe uNkulunkulu ngawe. Khohliwe uNkulunkulu. Kosi se lo
uyaqhubeka ubaba mkhulu uthi labo bangabathengisa ngeqiniso ekukholweni bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. Labo abathengisa ngeqiniso ekukholweni bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemthetho yakhe ebhalwe phansi, wayifundisa nangabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho laba angabangavumelani nemithetho kaMose baya ekulahlweni. Njengoba ngisho ngithi ingilosi yathi kulaba bantu abathi abaphili ngaphansi komthetho basazobhekana nenkinga. Ngoba bayothi mase befika lena phezulu phambili befika bengabafundisi begqoke ingubo eziphambili zokufundisa njengoba ngigqokile. Kodwa uthi ke unkosazana kuthiwa wedlule kuphi la? Uma uthi uyisebenzi sikaNkulunkulu wedlule kuphi kulokhu okukhulunywe uNkulunkulu? Wakushiya kuMose. Isho njalo ingilosi ithi uyothi noma ufika uthi umfundisi bese kuthiwa wedlule kuphi kulomthetho kaNkulunkulu owazehlela yena ezulwini. Sinonkulunkulu esimangalisi. Sinonkulunkulu owazehlela ezulwini wathi kuMose biza bonke abantu bengibone ukuthi ngikhona. Wababiza abantu bathi mabembona uNkulunkulu babaleka bathi hayi Mose khuluma naye yedwa ngeke simele lento. Yabo. Wakhuluma uNkulunkulu bemuzwa abantu. Lemthetho yakhe wayibhala etsheni bayibona abantu. Wehla nayo ulokhuzwa uMose ibhalwe etsheni beyibona. Bambona uNkulunkulu, bayibona imithetho yakhe. Manje na wena uma usuqhamuka wena uthi umfundisi wedlule kuphi kule mithetho uNkulunkulu owayibeka wayishiya kuMose? Wedlule kuphi? Uma uthi wena ulandela uJehova wedlule kuphi kule mithetho? Ngoba indlela uNkulunkulu okhonzwa ngayo uyishiyile encekweni yakhe. Indlela uNkulunkulu okhonzwa ngayo uShembe usifundisile ngayo wathi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe alilobela yona uJehova ngenceke yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Manje na-ke wena wedlule kuphi kule mithetho uJehova owayiloba ngenceke yakhe uMose? Uma uthi wena ungaphansi kwaJehova wedlule kuphi kulokho? Uyabona ukuthi budukisa abantu. Ithi ke ingilosi kuthiwa buyele emuva. Uthi uyabuyela emuva uphaphame usethuneni bese uhlala ethuneni ubola uphila. Voga
Asibheke enkosini. Unkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, Jehova oyingcwele, Jehova wasebawuthi. Unkulunkulu kaShembe, uNkulunkulu wasephakameni. Siphambi kwakho Nkosi ngalolu suku lwakho lweSabatha. Siyabonga Nkosi kuba usiphile amandla kuba size kuwe sizokudumisa. Sicela Nkosi kuba ukudumisa kwethu kwamukeleke kuwe. Ungabheki Nkosi izono zethu. Ungabheki Nkosi ukwehluleka kwethu ukukhonza. Kodwa Nkosi wamukele ukuthi siyakuthanda, siyazama Nkosi ukukulandela. Sicela ke Nkosi kuba usiphela umoya wothando ongapheli. Usikhethe Nkosi usenze sibe abantwana bakho.
usenze Nkosi sibe ngcwele sifanele izulu lakho ngelakho Nkosi igama manje uzephathe amen